Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lumso po near Fire Brigade Shillong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi. Minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. MLA jong ka Maulai constituency uba proses ti sau keme ha ka sngi tho ding jong ka arpu lai tarik ubanai naitung arajar arpu wei ula IT de shuki shakishnong ba pher ki badan hapo ka jilli jong ka Maulai constituency khanam ba kindub yola ban pendan kam ha ki shnong ki thau ki jongki nakaliang jongki rangba shnong ki bele adon lang hakani ka sngi ki lapan pau ki jing sngongo halor ki shuki bakilyo padiang na UMLA bat ongru bakani kamdei satya ka sen ka badengkong ba uba saukme bu unno jingyarap shakishnong ki thau ki badan hapo ka constituency dikum wihmat na saukumen daga jingku daga jisnei ba daga jimpila polisi jomble ida yo ya kaban Kenir juga ya kati juga jirap nak benta ki pajak juga mulai konsisi berokoi. Di semua namar ba kani kepor ba kepethai kemat jinge India kemat jinge Kameklia jinge kemat jinge mulai ke jinge kemat jinge ya mak berok kemat jinge. Di kumtu hapdeng juga ni jinge bumat. Ak boleh kerpang nak kaliang jong berok ki dor basnong nak kaliang jong seng halang nak kaliang jong ki balang mafir pada yang seng long kami seng samlap ki sports club baru hi ala jongi bentang ya train nak bentang ya kaban hirap paiba to kumtum sistem nilai persiang berhirap mentang ada second wave nilai persiang berhirap di hapdeng jong kani kecingnya di ngaso komen bagi kam ki jam apa jong ka mulai kon si jingi ki yak nak ade bangin hap hirap nak bentang ki long ye long sem ki ba ki benjar wisdom ngi persiang ya tengi kata nakadai na mata ki besong karantin ngi persiang ya kata nakadai na kamanta paro kiba dan nakajong ke jinjar ke sistem ke kedu ngi persiang hi banpet di ketika benta junga tu bifat ru banpet na mata karoi kapar di hani kapor mataru yang semon kerpat na yang junga na kamanta jong kitu ki nong song ki beton sedikit han umurja mau saknam nong ko no umro bermukar kadang kalti ke ba kadang ka kalti no don pon mo sing no to terror kamanda si pomos nam an la poing si pomos anang ano kadang kalti ka sniu ba di hakini singla khat yu extend dunia jo commisting division dali aju u konong bola pular bande no di mata da jit kontraktor mar hakini singi mata marga hauniu corona hanu covid acu fi ke partai kala kala mensyua ki kontraktor ki be engineer Mentah biak kelap pada ada engineer kontraktor. Namar beli bom dan pisah. Borok. Mencuba kalau bagi ki kontraktor ki phone bet kontraktor ki phone engineer. Ai kam mengi hang ta. Akan ni sengi pat tang phone engineer la ting kontraktor. Ma beli da ban la bon ka pisah ka basa bagi pan yo. Tinggal ong yu engineer. Waktu dah kerja kat bom dan manu ban le. Sebab semua bahan nak ni ai no ya ka ai permission yang bang le no mil scheme jong tapi sya nak yang di kalau fin ai ke NOC yang tu di surat nas ni apa dia jong kuldi la ka dia mulai la ka dia mata jong sning la ka dia jong bypass dala ini surat kelas ni palat ba ka jenjar dia ba bisu tu abaya surat da jenjar kemudian da resni ko surat kipai ba kalong kipai ba ikan mau UMLA mau Bro, kan ini beli tengok makna, dikena menaik macam ini beli dan nak lihat juga kalau ubah, aino yang NOC kan senahin nak skim lejong. Kembar ngam kuat kalau bagi baik jo mulai kalau bakin dan apa macam ni, kamtam hakal pi sekian bat pi gibe. Itu aku menurut khidmat hi, nak lihat juga hingin ya teristam nak kejim hajiman. Dek mulai ngisau komen hakan dia kenti mentah. Apa yang jong ni pernah beras, apa yang jong ni flam. Pada kajing ku pada kajing snake jong blay boleh dak ku isnong tha poro jong kamula kondisi la ku nak bata ki barfat ki le simet le jong bobrek le persiang merap ni sok men boleh ku ya kamek le jong itu ku gen dia jong bo thai bro le snake jong blay jong blay kada kalau cerong kadang ku yang ni bagi dang yo kan kenir ti jong jengrap Asian ka mo ka senia di blok mulai
Skam bor ben chwi la yo ban i te sen de blok mulai kum tu bangalong ban skam kalong ba tak arang beneng kan ka beneng firang beneng ngin sasna pen he no matai office jong sia di blok mulai yo sia di blok hang teh motor ngili yo sanction ar crore siteng li yo sanction ya kata ka sia di blok bat kum tu ngila kum tu kalong ban ka jing la yo sanction ar crore siteng bat kum tu ru mangina pakre matai bibi office ki bakam he office bakam he hang teh ya po motor ko balong bata baka jing tumu ko jongahi kalong ba kabulai juga puar selong kawin lagi senong kiba ni rekat kedan kalong bat kui kibe ki senong kedan hapo jong ka jelahi berok kawai ngodan ke plan ke ba kham chingai nam ta ka mulai adu skam lagi stay jong bleng ni yo penting ni yo hikmat komunikan ya kum tu manta jam arfu lai haba election kan wan skam dak ni stay jong bleng bai ba kana shania biang idong jet biang ni yo bat siar kham hang baka jing tumu ko jongahi kalong ba mulai ngodan ke plan ke ba Kalian jungi kum senang hi, lihat sengonai MLA jungi. Nak kalian jungi kum senang, penpau kejin sungu berkerau ai namar ba. Ni isi siapa ilong nam ikmat badan yang siam kejin yarap jadi nak senang yang mulai. Kham tam yang senang jungi lagi dalam kham. Saat dia macam nak ki development berfaru fair. Tengah ai kublai kerpang ya MLA jungi ba di sopni bala alot kerpang yang ini dinyerap dalam tak senang jungi hoa yang ini senam ada pun ila yarap hi yang ini bursin mendai tang hakin ki jing ai komunik syuki kita ki ni kita ndai wat ki development ru kilenti kesengkir yarap hi yang senang jungi tengah penpau ju sungu bangam sungla sisaban penpau dak jing sungu brio dak mensim ba sungu komen aku blai kerpang ki tak kini yarap jing pot man pensyukan mauro ba nadu kepor bang long kasnat am tu kepor senangnya senam rajar khat nyau te kadan ka skim ma tu kepor bo MLA bala rim il alat kerpang ya kesenang ini banyak surat andai hadu ke bakut hi kadan ke bahasa tengro andai ai kublai kerpang ya MLA jungi ba ya kata ke bahasa teng la pendam minta bang yo kum nung khmat bukit bukit yo i yang kecil kam sia jungi di bai ba sok senong tam dia senong jungi ka ba mengi yo sibuan kecing lalong ka kecing ai kecing i la ai halo kecing ngamla su ben ong ban nyo la ne ban cer peteng nung ta kecing mo le sibun teli habi dei kaskur habi dei tu ki madan skor dei kecing ker skor dei kesurok bo ai ne hadum tampat long no ne ba te habi dei bat ki khamtam kini ka kubit khandai ro kamta kini ka kram khandami la no sinyang sibun sinyarap tentang ti longjin ki ba tenkam ni sinyarap te hakani si komentaru ni sokmen sibun ngadu nung kong apa siapa ngan long robak sinong dang robak sinong nung kong itu ba ngati ngal ding amdon ra taka kuno ban wat kata sinyarap sini sania biapi masih IT biapi sania biapi ke bawah pura pi kalau mungkin cuma toin tadi senang tapi ini buat kuslai ngadon manga dengi tren kat te kata ke intapa manga ngasu ngan sik dei nang ta cumi pat ngasu shania hido hi kalau kum tau kupa sai ken kalau kum tau kupa sai ke ga shwa bangangan kong dei ba ada ki lupa bede kini ke congka senang congka skor bede congka balang ro mo lairap te mai ilai lupa puan menga ngan sawara ipi ta sawara ipi ta tumur na ju ban ngam ketien ju ban yero am ta chi gen re tong blei ba ku ko do ra chu pi kan jing trei hok chu pi ya kan trei sistem chu pi nam ta katik snong ju kham tam genik sniro la ai no sinyai gini ki san putli sidong ni don sandong ati snong te kalong kaspa sun putli supi te kan olong ke cimen toy khrau ka mengi kinung snong min ti hiru ikan ni ka mengi lanu min yo mà khăm tâm ni polbang ni don kamu khăm tâm kam yak ni em ke khăm don kam ba ibala piplu di taro ngasu bono bagi ina du pari pipara fa i ma i ni damut de ma i kati pa ta dia nama rangi mla kan pau ya kacing snomu ko kha si kade ku mai rang ba snong na pau sekman dengan snomu mla ban ce keteng ta ki paro nya kerpa ang ma ni ko ba blame na i kamet sai ba fai bên năng lạ bật trời nằm taka mau lakukan sesuatu berkawai buat kuncung lu ya kas celah ibarat kawai
dengan kitbok yang inang sat nak lain ba inang tenggu ikut ke sekri lewat senam ni long kit kam silong ke bangi ji penduk kat i barabor de ka ai ka ba ni don ya ka jing kemu ka komiti tu ke sinong hada be ha bangi kerpa na i kam chu don ka bale ai ka weiru urlong baik nak ka por sya ka por jadi nak kata gadau ngaru na penpau ya song komen ba krau bat ngak kerpa lu bana kaliang jong ki pat ba nong sinong jong ka mulai kontunsi hi bakin pek kin kemi bahaya ki nong mi keman namar ba ka kanam ka kerteng ke jong ubreu ka song ha ka jinglong jing em ke jong ubreu hi ubha ada kiwai ki ong ba ulong kumta uman kumta hendai ki syukran tang da sintur dah tang da kiriman sintur hendai kombangi le yo i ko media ki youtube yo i ki ki jing pen i ki ba pher ki bon jai pon kom ha ka ba i don bentalut hamman la kilat man ki jaka kat abadon ki kam sosi ka kam sumba ngayo i ya iba mo ba piti sokmi balong emeli ijudron kat inju ino tengah kerpat dia ka baidai bu pai ba nong song song ka mulai kan tensi hi bangin daya pai dia kemi namar ba UMLA ngimpat yo UMLA kum iba piti sokmi te nak benta nak kaliang jungi kum ka sinong na pom sauru haduk mentang ngatap de jing semua komen ka krau namar ngadon nak kaliang ke jongi borok kata ngasu mo ngasu don sakitu itu perlok ibala bun perlok hendai ngisu yo ngisu komen ngis ngo bahasa tu po kan meeting apa kata ka baya lek kun hoi mo ya kun hoi ya pembas election kum tu tang sulak dep lang tu kemut ju yo ai te lingba jong ni kapor habanga ngadon nak kalang ju ba prom tang yo i bat nga bom chu yo menu menta ayo te ngam sunang ong chu te ba dap de komen ka krau Hagani ke jo ka sngi UMLA ula ai jing rabru da ka song pisa shikinong hikai jong ka school Aquila Secondary School ka Wally Lower and Primary School badya ka Maulai Christian Knight Secondary School. Ko beli sibun di ilang barok. Dengan skam hagani sngi matak de ikut mo pun ki school hapo jong mulai konsi la ya hai bo berit da ka jing snai jong blai ka la ya persang ya pan ai ke jing rap nak mata hambun school nak mulai konsi barok kami di jong kil nak abu jing mut ni mulai pada klet nang ta pade nak yang jong yi ko di dia mai di parlok metri kam dari jamar ka yang ba kila klet na ya kulia jong yi em kam klet api pon sepentit mo yang sepentit jong kilu nomor ba ikhat hak ju ko por ka no e ba nomor jing long jiman jong juga COVID pakai pandemik di umumnya step phase by phase kalau harus pergi school, de penjuru nak kalian jauh, aku dia nak kalian jauh wali school dulu, nak kalian bah amma thongni, parlok, ilong pergi school jengi nak kalian bah honglet, atau kapor semua, orang itu ni orang seperti mana yang jangan jauh hiru, di hak dengan por beta, mis IT kerja jengrap kedong dah beta jauh aku lihat secondary school, nak kalian jauh wali LP UP school. Mungkin ada jengrap kan nombor kek nak benta kino hikai. Aku sering melakukan ya Miss Vanilla. Kalau ni kerja jengrap jangan. Akan minta kalau kek kan dek syak kino hikai. Berkunjung dengan yang wali kino kek kino hikai. Tak badai jong ka MC. Kita fikam je MC wali school kita mesti yan. Badai jong ka Aquila ru lekan Miss Vanilla. Iyo pe hidon kam kita untuk kita yan. Dari kali ke jingirap jangan hak dengan tim kita nomor ba akan tik tang daga benda jong ni kai di nomor kidon ki school hapo mongan konsi barakoi mata nadu sistem kumtu mata kalong kuni dapu jmi ha robot gina kai misla su na yang jong ki hat bakin siu ya ka tulok kalong kai jinge bagi pa ki mi shu ka kam jam mi shu ya bisa lagi ahadu kata-kata borok ke school dan mau pojok konsulsi belajar nak jom nak di school jom balang present balang katolik balang boleh di fellowship disengsi borok hi school simet ya borok hi nak pakai ajaran dia pun kalau matahi setengah tu kan di school di bang padi apa ah bagi insyaallah bukan tang nak sengi ke bagi dan kita kai pada kiba lihat joki kalau marba dia positif nak lihat joki mesti melak pada kontak bagi kalau mereka kalau persengit no
nak benda jongki nak benda jongki pada kalau bah mesti untuk pada hari kepor dong jing kamu jonga bani untuk baki bani kamu siap dong kamu gajing dari berjan nak yang jonga nak yang ke sekolah pada nak kai dekat kubon nak yang jonga apa bu nak kai apa kalau gajing ya tapi dia kan doi siam subhan ban pentip dengan fu kenang boleh ban nak yang jonga yang banyak rapi nak yang jongki fi semua tapi pimpetip kalau nak yang jonga namar bo simbek la fi biang namar ki ngapai hak sino ki thao bang a jerap la jerap tu sino ki thao ba khambon jerap ni noi kai kim ju ai namar ki noi kai ki la simbek de berspak no noi kai ni ko mai ni kai ba ora hama te la pe ha maro fa ni noi kai namar songo hi ndong ruspa ambek biang gen masih khu bi mo fiom nan dai tetap ta ga jin ju ki la pe ha te la songo di bentar juga ban hai Ako benda baar menegas ni dan kita di ponok gitu ya. Ajan bahagian dari kai lah di kuala lah yang malang jong blay. Nampak kamera plan saya itu ki. Orang ini dari sekolah kita plan lah dia beg, orang beg lapian ni mah. Nama hari ini sini berba. Di sini orang beli wan istong thau. Boro-boro kita rak beg ada pelak hau. Ada pelayu. Boleh sembel bukhau sini selasa ini makan nasi dong ke? Bagaimana? Dia pun nak kaya phone lupa. Orang lagi kita di sekolah orang kapek ni nak apply, orang ni orang kapek, orang kapek apa yang itu macam mana? Dia orang yang sih dia semakin tiar-tiar. Orang mana yang persiang berit, dah persiang berit ni macam mana? Jika orang persiang apa, orang fik orang hoki, saya betul pisah. Chính siêu trong cái balang dia di bandar henya kinung kai kolong pa. Ngày sai có thật, gồm tiêu tiêu có thật cũng đâu cái lạ còn phần đáp dia ke yêu trong kim nó. Ai play part nama pa, là cái mau, không thì cái tung sa thì pa. Thì pa cái tiếng yêu trong yêu bandar friend kolong pa. Kolong pa cái ta cũng đâu cái phần đáp cái gì nữa. Thì oi kawai ban om ba ngin supek ka mat kolom ba ni ba ka mat tung kin ni kai kolom ba kin perlu ke diwan da ka hajin dia perlu no ro kolom ba di riam ka bek ko ki yang di kumut ma nomor boleh nomor kini ka kam ba kontrol di tang kata den rei ban ya hein ba om ba ngin lek se school tang na ka punta jing yo kolom ba tanong yahap Arjar arpau nadu besang ketika pandemik imsim song that bat layai kenere lagi ketiga jungi sabaro ki benta la kalong ke song kathau lagi long ki nongja kali la kalong ki nohi kai lagi long ki bedup lani ki ba do ki kam ki jam imsim la sange la ketiga jungi ban kener bat ke ko phla kalong ba ngasai kan dei ka sing baning kong ya kinong yang makin kenal gini kai kali kemong iba makin noi kai sisa habang ipa ya kador kapak jungki kadang sisa kador bako hair bako pala bako belong nomor beli ka jingim jungki kai kalong baki deal mbe baki file kaya ki deal baki file bayam living file nak kadang ka jingim jungki kalong lively ki khon ki sup baki kemen kemensim para preng le sing ngai 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 kai la live partly disnam Aduh matang iru baka government aduh matang bakan perkhat gini kai, Mat aduh matang gini kai kisu iti jing lesi nak kiu na iti private dan mission pi kiu sega ad hoc dan ini sega deficit dan simpur lagi senam menyo ikataru. Dia tangoi ni kepar lesi, kini ketika step lesi bangin bu, nak kalian kinoi kai baru, jam step begini ada iba, inkrelem, kintin al kintin, puasam li nam tak kinoi kai banyak salam. Alis kinyo itai jinsiu ibabiang wahdo matang ngimdan ki pension ngimdan kita ki medical bangin ay ki jengrap ikinai kai jese ki pang tung bilad hinal die kinai ko opshit ikinai kai ru kinapsiu hinal die kata ri ko baginai kai ki shas tom ru kata ta ten dai ba do matang itna ke jumlong kan mau jum phiba ikinai kai esi ki baki wei kim poi perkhat kinai kai kim ju thlia yang teri mereka kam, nak kau ikut sini, nak kau ikut pos kau. Wah, apa lagi jimpang jing sistem bro. Ya kondo ya kumno ban penbiang ki kena. Tekan ni ki kena ki kiu. Esi iba long hadok kan ni ke kerdan mata ling ba kinoi kai.
nya ingo i bai buram sisai gini kai hadu gini gementar gementar oi nya aku beli pi baru kebedalang ni ba ki school ba fer ke bedalang ni ba lara kalong ka bala isa lara don na kalian ginong ya sa pi jungi legislator jungi ba kini kani ei na bentar jungi kai ba ka street ni halia kan long ka way ka street ka ba tingsan halu kata kata ba hapre ini jingyo ibare gini kai ki khun kala ka de kumno ban pen em he ki khna kumno ban ai ke jenang jing start ka street jungi sai ka ka quality jong education pina pe ki school ba fer ka compare ni ki we ba street pani tangga way grong bangi ne khonlem na kalem ki jongi nai kai bangi nyo lem me ta ka jing mentai beneficiary na mata ko mayo lem ki we ali sadu bang na song khai ngim dan e em